Albatah. Albatah. Siapa? Siapa? Satu lagi. Berempat. Oh, ada berapa? Pas sudah berapa? Memang tanah hujan. Musim hujan juga. Itulah rezeki. Musim hujan hujan. Keluarga aja ya yang lain. Keluarga saja, mohon maaf. Mas, minta tolong ya. Mundur, minta tolong. Selain keluarga aja, minta tolong. Minta tolong banget, minta tolong ya. Selain keluarga aja, yang merasa keluarga boleh mendekat, yang tidak merasa keluarga minta tolong. Minta tolong, Mas. Minta tolong, Mas. Minta tolong. Yang merasa keluarga minta tolong. Ya, minta tolong. Minta tolong banget, minta tolong banget. Yang keluarga aja ya. Yang keluarga saja, Bapak. Minta tolong ya. Bapak. Minta tolong. Jalan sini, Pak. Jalan sini. Ini ada kayu ya. Kayu lagi tolong. Kayu, ada kayu. Mana? لا عشان يحطوا تحتيه البواني هذا كاين lagi kayu lagi aja hilang 3 orang ada keluarga La ilaha illallah, 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 la ilaha
Bilang. لا إله إلا الله 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 Mana grup itu kan? Bagikan 100 kok. Untuk bagikan pakai mana? Mana mau untuk muslim tahu. Untuk muslim tapi nama. Dimakamkan di Cipondoh, Tangerang, di Pondok Pesantren Darul Quran. Ini pondok pesantrennya milik Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Mansur ada. Samping jadi samping makam bapak ibunya Ustadz Mansur. Itu saya Yusuf Mansur. Dia kalau ada mana official sama live ini. Ustadz Mansur. Oh, ada tentu ada. Batin boleh lokasi lagi tiba-tiba ketemu. Kak Irfan Hakim main. Loh, Kak Irfan Hakim kiri doang tiang. Kak Irfan Hakim kiri doang. Siapa nanti? Nangis ya doh? Aku nangis ya doh. Kakak, makin nanti tanya tanda rantai. Lap kompen, lap kompen. Ini di depan saya ada Kak Irfan. La ilaha illallah. Ini kebunnya enggak? Mantap ke live tuh. Biar langsung. Udah 30.000 saya kok. Yang 30.500. Banyak, enggak bisa ini. Nah, 20.000 ada. Dia bagi ke 100. Mana mau?
Baru. Ini sih ada ini nih. Coba ada ini. Kalau 4 tahun. Gantiin. Aku Ya boleh. siya komplain. Konsen perintah siya ragu ini. Keluarga saya kan monotakis ya. Iya, kan tadi toy lagi. Dari nenek moyang pakai pasal kalau bapak doang. Siya maramay ngao kemarin gara-gara kinau tuh azan membanis ya. Dikit lagi, dikit lagi. 2005 tuh ya. 2005 sih mentan. Libur di mana bro? Nah. Nanti dia aja. Dia main pertemanan siapa baru punya yang beres. 2005. Lama sih beliau. Ini adalah macam mama tadi. Tidak bang, sorry, aku campur tadi. Era nanti kan lah. Kan nanti ada macam ini, weh. Ada macam ini. Ini sama lu sana nak kita begini. Ini itu tiap tuh. Gamat pasang. Di pojok kotak. Nah, ya pala. Terus nah situ. Masuk dikit lagi. Nah, pala situ. Udah cukup segitu Ustaz Basit. Dipegangin Ustaz Basit.